أحبابي في الله، دعاء رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكا إسن تويتو نفتني ديبين إسيتيس أكتاتي دباتين بيخ علماء رباني في دائي صادق أوتانو ور دعاء نقود أيناني ماليات رسول صلى الله عليه وآله وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جالوون كي كسلامة دعاء رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكا يسنتو يوفيتن حديث بريدة كان نولين دقي فدا، والحديث في صحيح الترغيب من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. الله جل جلاله رحمتها قد فيه nama asriidhaan duratti raka'aa 4 salaate. Raka'aa 4 sunnaa namni salaate rabbiin subhanahu wa ta'ala rahmataha godhuu fi ja'aniiti rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam du'aa godhaniif jechu. Ulamaa'in yeroo hadiisa kana ibsitu rahmatullahi alaihim rahmatan wasi'a mal ja'ani. Hadiisni kun husnal khaatimatti nama qaceelchaa ja'an. Maaliif jennaanini rasuulli rabbii sallallahu alaihi wa alihi wasallam nama muslima hin taaneef du'aayin godhan. Tanaafuu jaalawwan kiyya ka islaamaa lubbuu teessan durallee lubbuu xiyyaaftanin dhaamu asrii dura raka'aa 2 oduun ta'in raka'aa 4 haasalaannuun isiniin ja'a du'aayin tun akka nuti xuuf rabbiin subhaanahu wa ta'ala milkii malee hongoo isinirraa haa qabu, gammachuu malee gaddee isinirraa haa qabu, yaadaa muraada keessan isiniif haa guutu. Allahumma salli wa sallim wa baarik alayhi wa ala sayyidina Muhammadin wa ala jamiil mursaliin wa akhiru da'waana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.